Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ballagha risala wa addal amana wa nasal ummah. Wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yakin. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa
wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kalamullah wa khaira hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adanallahu min bid'ati wa dhalalah. Ayyuhal muslimun, mangamilya kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala, hitukbal na to muna in pagsarang sukul fama suci Allah in masih kita ni hanugaraan sin Allah ta'ala nikmat amu in nikmat yukbal katu sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta ini mahinang tikduhanan usalun na to pakayun na to maun pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban labay rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat iban salam papangu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin nabi sarta rasul pini sin Allah subhanahu wa ta'ala piaranya mari pa ummat huling zaman amuin nabi mahinang suntuanan amuin nabi mahinang uupihan maun papangibarat hakatunggal fama suci Allah subhanahu wa ta'ala. Hadalam bihat tu mga palangwan na muhaagam Islam hapuas sin nikmat dakula amuna in nabi na tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pini niya piara marikatu tahinu mahinang nabi sing kita niyo mahinang rasul sing kita niyo amu in nagdara nagpasampay risala den ha Tuhan na tu Rabbul Alamin piasampay mari pasabarang manusia iban maun pa ummat sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dihay ni mga palangungan na muhagam Islam hahikarwa hapuas sin nikmat sa lagu-lagu na hinang nato Nabi sarta Rasul in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sababan hanabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasampurna in agama nato agama Islam amu in piag-agamahan nato bihaun piag-agamahan sing kita ni zaman nato bihaun zaman ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumtuman nato wayroon na agama dugaing tatay maun sin mahasuci Allah subhanahu wa ta'ala amunin agama Islam sarta wayroon na isab agama sampurna jukop sin mahasuci Allah subhanahu wa ta'ala amunin agama Islam iban wayroon na isab agama bot malengkan muna Allah subhanahu wa ta'ala nagrida kaniya pini nyanan in agama Islam pag-agamahan sin ummat sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam magsabab sin agama Islam mga palangungan sin kami pag-agama himalga iban hiargan sin mahasuci Allah subhanahu wa ta'ala tirangan in agama Islam nabantug in ummat sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mataod na sa ummat
nakauna umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si magawa tiranan na sampurna in agama Islam dina umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sababan sinna sampurna in agama Islam ha umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tirana nisab nabantu umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasabarang umat habaita sin Nabi na habaita sin Allah subhanahu wa ta'ala ha ayat niya long sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Imran long sin Allah ta'ala kuntum khaira ummatin ukhridat linnas. Long si mga ulama umufassir impag iyanun khaira ummari amunin ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiugila si mahasuci Allah piasawa si mahasuci Allah insarayaw na manusia insarayaw na ummat amunin ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil sebut ha ayat ini qala Rabi ha makna sin ayat bang maita nasabut insarere ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab lang wa qala Rabi li'annahu lam yakun umma aksaru istijabah fil Islam min hadhihi ummah. Sabrang hirabe rahimahullah amunay nilong niya in ummat sa taud-taud na ummat jimawab hapanawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala iban panawag-tawag sin Nabi na Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sambil kiraita sin mahasuci Allah subhanahu wa ta'ala panawag-tawag sin Tuhan na to Rabbul Alamin sa barang bariman long sin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirasuli idza da'akum lima yuhyikum. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala o kamu mga bariman istajibu lillahi wa lirasuli idza da'akum lima yuhyikum. Dakan sin Allah subhanahu wa ta'ala hamanga sila sa barang bariman indakon sila manayma taymaun nila jawaban nila insasuko dakan panawag-tawag sin mahasuci Allah iban panawag-tawag sin Nabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihay ni mga palangungan na muhaagam Islam tumtumun na to in panawag-tawag sin mahasuci Allah ta'ala habayta haayat niya iban habayta panawag-tawag sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amunini intiranan long sin Allah subhanahu wa ta'ala idza da'akum lima yuhyikum. Panawag-tawag sin Tuhan na to Rabbul Alamin in magad kita nyo kabayaan niya habayta halom sin Quran iban panawag-tawag sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam habayta hadis niya hasabab sin panawag-tawag sin Allah ta'ala iban sin Nabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam amunay ni impiranan dimihil sarayaw-reyaw kabuhi sa namok Muslim di naman hadunya iban lamiluban adlaw akhirah di naman hadunya iban lamiluban adlaw akhirah. Hangkan na sa inummat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mararang siya sabut
si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi babantukan hanabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam in sarayaw ummat amunain ummat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In pangasubo mga palangwan na mga agama Islam, mataod na mga hadis sabot si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabot doon in kalima ummah. Aun hamuk hadis long si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amunyanan nila hadis iftiraq hadis amin nung na pagpulak kanat sin ummat amin hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sataftariku ummati ila salasi wa sab'ina firqah sabut itin ummah haduing hadis sabut sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Dalam si mga ulama sing kita niyo, ulama ussalaf, impaganan umma, in umma rin nawahagi nagdua. Muna imbagian sin umma, amunin ummatun ijabah. Isyong pag-iyanon ummatun ijabari. Impagiyanon ummatun ijabah fahumul ladina ajabun nabi sallallahu alaihi wasallam wa syahidu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Impagiyanon ummatun ijabah ummat inhatin niya jimawab siyambag impanawag-tawag sin Tuhan na to Rabbul Alamin iban panawag-tawag sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahumul ladina ajabun nabi sila nini impagiyanon tiyaima nila impanawag-tawag sin Nabi nila Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amo ini impagiyanon ummatun ijabah. Inhikarwan yang yanan ummah ummatud da'wah. In ummatud da'wah fahumul kuffar asliyuna ba'da bi'satin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sila ini in mga sila kafir kaya sa nilina hapuas amuin nahinang Nabi hapuasin be'sah sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Diay ni pagga nyanan taring kalagyan tariya amunin ummatun ijabah. In salago-lago maksud sin ummari amin ummatun ijabah. Ummat tiyay ma impanawag-tawag sin Allahu Ta'ala labi luba na tiyay ma impanawag-tawag sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nasabot na to in hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna jannah. Panagdaan sabot sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang tadungdungan in hadis panagnaan kullu ummati yadkhuluna jannah. Siapa sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in katantan ummatku yadkhuluna jannah maksud sila surga. Allahu Akbar. Siapa sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in katantan umatnya makasud sila surga. Bat malingkan illa pagmalingkan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa man aba. Bat malingkan aun long si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi mabaya sumun surga. Pagdungog si mga sahabat namita in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aun na mga ummat
Hindi ba maya sumun surga? Long si mga sahabat kalu, waman nga ba ya Rasulullah? Hisyulong na hindi mga umat mo hindi maya sumun surga. Injawab si Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad abah. Long si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hisyusyulong ni nagtaat ka long si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sila na yanin umat kumawa sumud surga. Wa man asani faqad aba. Hisyusyun nagmaksiat ka sila na yanin umat ko hindi mawa sumud surga. Sabot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asani faqad abah. Hisyusi magmasyat kako amunanin umat ko hindi mabasumud surga. In pangasubo mga palanguan na mga agama Islam. Pila nasadya umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam himinang maksiat pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uning pangana maksiat ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insa lagu-lagu maksiat nahinang sinummat hadaman tawihamun amuna in limayo na sila sunnat si Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bang bangsa Muslim himinang na sin kakahinang habukun pamandu sin agama Islam. Bangin Muslim himinang na habukun nadakan kakahinang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agad na mga sahabat niya amunayan inhinang yanan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinang maksiat pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si makawa makaso sa mga palangwan na mga agama Islam, bangsa Muslim matampal malas sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangsa Muslim bang asubuhon mo sin Nabi mo iniulak Nabi ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang mo asubuhon isinsuntuan mo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si makawa in makasusa bang doon na maghinang sin kakahinang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malayo da kuman inhinang sin bangsa Muslim biasing kakahinang sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bang baitaan mo inyan bukun pamanno sin agama Islam. Bang baitaan mo inyan bukun sunnat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dugalan pakai mo. Ampay pagiyan inilong niya pangakad kawayaan kay iningan sin dunya. Tumtumun na to mga palangungan na mga agama Islam. Pialahil kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala maripadunya aun undang-undang taniyo. Bang kita maraya masampurna impag-agama ta agarun tayo undang-undang na to. Undang-undang kabayan sin Allah ta'ala halom sin Quran undang-undang amunain hadis sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amuyan inpunan sin agama nato agama Islam. Kita niyo ba imbabantukan sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha ummat niya. Kaya baita si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis niya antum tatimmuna sab'ina ummah antum khairuha wa akramuha ala Allah subhanallah. Long si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing kamulong niya ummat jimukub kamu kapituan ummat. Si makawa long si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antum khairuha wa akramuha ala Allah.
Long si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babantukan din ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isyumbentog niya umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Long si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antum khairuha wa akramuha ala Allah. Kamunayan insarayore umat pahadarat sin Allah Ta'ala, iban kamunayan insarayore mulia sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Mga palangwan na agama Islam, inyat to patumtum kato sinagama na to, amin kiyawa na to haayat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiyabay tahlam sin Quran, patumtum kiyawa na to hakabtangan hadis sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sa papamayta wayroon na sa rayaw-rayaw kabuhianan simbang sa Muslim bang nahisandig pakabayan sin Allah Ta'ala, iban isandig niya kabayan sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kaya napusan niya mga palangwan na muhaagam Islam, haayat lang sin Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Hapuas na sampurna sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in agama na to agama Islam, bukun pa tumamarahi pa Allah Subhanahu wa Ta'ala tanda ulong iwan kasi sin Allah Ta'ala pa ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambil sempurna sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in mga kanikmat-nikmatan niya maun pa ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat demikian sabut sikpo dyan kitab niya Fadlul Islam, sabut niya in nikmat din na bagi nagduwa, nikmatun diniyah iban sin nikmatun dunyawiyah. In ni'matun diniyah magsabab yaun in puunan sin agama Islam amuna in Quran iban sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaun in katantan sabarang kagugunahan sin bangsa Muslim hatungo sin pag-agama nila, hatungo sin pag-ibadat nila pahadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inyi ni ni'matud diniyah yari kato in agama Islam, kiyawa Quran, undang-undang kiyawa Quran, iban undang-undang kiyawa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikarwa niya ni'matun dunyawiyah. In ni'matun dunyawiyah man tamassaka hisusulong yun ng gayunggong ha agama Islam, sabon natod injanji kanya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sindihilan siya kabuhianan sa rayaw-rayaw di naman hadunya iban labiluban adlaw akhirah. Uninjanji sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, man amila saliha min dakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nung sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, man amila saliha isusin nagamal salih, impag-amma ta salih wayroon na sa rayaw-rayaw pag-amma salih bang in pag-amma ta siyandig ta pa Quran iban pa hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isusin nag-amma salih min dakarin na untha ay sibu da usog atau kang babae, wa huwa mu'min insyarat insya'un beriman, kimahagad na marat saya sinwayro untuhan mapatut pagtag-iponan mat malingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangyat tunahinang sinamok Muslim
ubus na injanji sin Allah subhanahu wa ta'ala, fala nuhiyannahu hayatan tayyibah. Tantu-tantu dihilan na mo sila kabuhianan sa rew-rew di naman na dunya iban labiluban na do akhirah. Mga palangwan na mo haagam Islam. Habit to nakahalan hitukbal na to insa taud-taud pagsarang sukul fama suci Allah subhanahu wa ta'ala inyari kita niyo halom likusan sin umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat biabantug sin maha suci Allah umat biabantug sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Magsabab si umat ini babantugan din Allah Ta'ala. Magsabab si umat ini babantugan ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayaw na to upasun ingan agama Islam yarikatu piag agamahan na to amo inihalgaan sin mahasuci Allah amo inihalgaan sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Murah-murahan mga palangwan na mga agama Islam piag barakat sin mahasuci Allah in nasihat na to in khutbah na to hadlaw ini bangaon den himumungan sin ako wala imamo ando paamuhan narakuman bangaon den mga himumungan imamo inya to topic din Allah subhanahu wa ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin ya rabbal alamin. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila taatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wajidna ilma. Allahumma dalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammad nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la